umukinnyi akaba na producer wa filime mu gihugu cy'Ubuhinde, Akshay Kumar. Yavutse tariki 9 Nzeri mu mwaka 1937, avukira muri Delhi. Amazina ye bwite yitwa Rajveer Omobita. Akshay Kumar uretse umwuga wo gukina filime, afite ikipe yitwa Khalsa Warrior ikina umukino wa kabaddi. Ise wa Akshay Kumar yahoze mu gisirikare cy'Ubuhinde, akaba yari umusirikare mukuru, ibizwi nka ofisiye. Akshay Kumar akiri muto yakundaga cyane siporo, ndetse papa we nawe yakunda imikino njyarugamba, ibizwi nka martial art. Akshay Kumar yavukiye Chandni Chowk, aha ni muri Delhi, gusa baje kwimukira Mumbai, maze mushiki we akimara kuvuka ajya gutura ahitwa Koliwada, akaba ari agace ka Punjabi kaba rwagati muri Mumbai. Ise wa Akshay Kumar yaje kuva mu gisirikare maze ahinduka umucungamari wa UNICEF. Akshay Kumar yize mu ishuri rya yisumbuye rya Don Bosco Matunga, ndetse ari naho yatangiye kwiga imikino ya karate. Amaze kurangiza amashuri ye mato yagiye kwiga mu ishuri rya Guru Nanak Khalsa College mu rwego rwo kugira ngo yige amashuri ye yisumbuye. Gusa ntiyaje gutinda mu ishuri kuko yaje kubivamo, maze asaba papa we ko yamujyana kwiga martial art. Papa we yaje kumva icyifuzo cye maze amwohereza muri Bangkok ari muri Thailand, ajya kwigayo imirwanire, amarayo imyaka isaga 5. Akshay Kumar yatangiye yiga umukino wa Muay Thai ndetse na boxing. Mbere yaho gato Kumar akiri muto, papa yaramubajije ati se mwana wanjye urifuza kuba iki? Maze nawe aramusubiza ati ngiye ndifuza kuzaba umukinnyi wa martial art. Ibyo yaje kubigeraho uko amaje kumwohereza muri Thailand. Amaze y'icyo gihe yaraje maze ashinga ishuri rye ryigisha martial art. Papa we yaje guhinduka umwe mu banyeshuri b'umwana we. Hashize igihe gito papa we yamusabye ko yajya kwerekana imideli, maze umwana we akorera amafaranga atagira ingano. Aho yakoreye amafaranga yinjizaga mu kwezi ayinjiza mu minsi 2 gusa. Ahangaha yerekanaga ibikoresho bikoreshwa mu nzu. Akshay Kumar yagaragaye muri filime ye ya mbere yitwa AG mu izina rya Rajveer Omobita, akaba yarakinnyemo role ari umutoza wa karate. Kumar avuga ko yahisemo guhindura izina rya Rajveer Omobita maze ahitamo izina ry'ubuhanzi ryo Akshay Kumar. Kumar yahawe Padma Shri. Iki ngiki kikaba ari igihembo gihabwa umusivile witwaye neza ndetse wageze ku bintu bitangaje, nicyo gihabwa umusivile w'intangarugero. Yagihaye mu mwaka 2009, ndetse yashyizwe ku rutonde rwa Forbes nk'umwe mu bakinnyi ba filime bahembwa amafaranga menshi mu isi guhera mu mwaka wa 2015 kugeza mu mwaka wa 2020. Uretse kuba ari umuhinde, yaje guhabwa ubwenegihugu na leta ya Canada kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu mwaka wa 2023. Kumar yagiye atsindira ibihembo bigiye bitandukanye, harimo nka Filmfare 2, atwaye n'igihembo cya filime y'igihugu cy'abakinnyi bitwaye neza muri filime ya Rustom ndetse na Airlift. Byombi yabitwaye mu mwaka wa 2020, mu mwaka wa 2016. Mu mwaka wa 2008 kaminuza ya Windsor yamuhaye impamyabumenyi y'ikirenga, akaba ari impamyabumenyi y'icyubahiro guhabwa umuntu uzi ibintu by'intangarugero. Gusa we yagihawe nk'umwe mu bagize uruhare runini muri sinema y'Ubuhinde. Akshay Kumar yakinnye amafilime menshi agiye atandukanye nkitwa AG, Sugaji, Khalid, Yehid Raj, Janwal, Hilafia, Dadekan, Ajneben, Andaz, Etraz, Kake,
Men at Work, Suryavanshi, Singam Again, Mission Raniganji, Street 2, Selfie, Landsetu, An Action Hero, Bulan Masala, Madrasa Shadi Kalogi, Tie of Blood, Hey Baby, Wake Up, Sing is King, Ties Man Khan, Master Chief of India, Holiday, Blue Storm, Gold, ndetse na Del to Dance. Mwakoze kudukurikira. Iyi channel yitwa Rukizo. Kora subscribe maze kandi kunzajya kugira ngo udacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Hamagara Era. Ciao ciao, hasta la vista.